Yes. Yes. Abiga n'abamenyi begwodia bwikanga kurwa ase bunge South Mugirango niko besokia ritukuria rero na guchingira ase ngencho ya Municipal Makori wachora na imanacha ekuchikutinira Municipality Ogembo. Yes. Korengana amuna Paul Makori oyochorwa na imanachenye gochikutenenera Municipality Ogembo nigo atebirenga gochare kwenekia kwirikinia etown eyo anene muno asokorosa chinchira chipara chichiro na nene muno kurigiria igore obuchafu obo bose gochikobekwa na kwenekia etown eyo nkugendererere chasa marieta Paul okemo Makori nchenka kurwali boikanga ward ni South Mugirango ase kinyaroge kuru kurencho gosebota boli chache iga rero nachira iga bakerembu yamono mwanyare kwa mogocho muyego yo iga twanyare ko batogo chaga iga aseri bageri iga nanyare ko bankonyora tete ngakere umurayo manene bwe county ya Gusii Honorable His Excellency Bwana Simba Paul Simba Arati, who is my namesake. I want to appreciate him mbwa kerembu yamono tiganya saya museseni gento kende ya kabere kwende municipality enye ya Ogembo mwathe municipality enye binte binge biri mwenta kuchiko korororo inyale ko bankoleta what we call organization nyale ko bango panga nitapanga ile municipality mangana waste management mangana drainage mangana lighting mangana parking mangana yo kobeki town yetebe ndabu na mangana revenue collection egento kende nyala ko batoko improve mangana infrastructure inche nyala ko bango colleagues with the various department fiscal planning department revenue department reinforcement and some other department ngakitenga kirengambu yamono ninte masenkonyara okorera abantu baitegas municipality eli Ogembo igali esere gucha that is my former sub county or district tatemba kirenga gosemba tevinga ninche nyala ko bango colleagues inchere wenerete na nyale ko leta magenderera nyasaye tiganya ndre ko museseni mweshimiwa mito Bwana Simba Arati bona ndi no turamo njembe ka bantamo ninche ko civic education ninche somya abantu bamanya objective ye mangana objective ye municipality ninche ngelesa abantu batabya mangana sewerage batabya mangana waste onyene chinyomba karabakwagacha mangana planning ro yechinyomba approvals and so many other things otherwise njeda temba keremu yamono. Lastly, I want to thank our mighty even tevinya sae na sae ga nchire ntoto kora mweshimiwa Simba Arati nchebone ngocha kolengere on behalf yo mweshimiwa your excellency Simba Arati kende yonsinda kole yonda nyale koba ngomokonya kolengere na alike proposal a body yaito yo Ogembo taetemba kere ngambo yamono nyasayo anchire ninche ngichemba join toligere service charter toligere objective je nanye nabo igo Mosque Paul nigo atebiruna nachikubwatirana amo na board members bande be municipality Ogembo elyo kwenekenga ngukine bale etoni yewikera ase birengo biribiganirie ne board ya itovonse tonyale ko batogo konyana policies mularete nda tema senkonyara nyale ko bango ji effect abantu bande mangana ye chiro ni mayetenga chiro ntakere koigora chicho ntakere ko agachwa chi pavement ni wenda ko cabros ne binto binde binge nchenda temba tavinga ninta masenkonyara nimba kolere gasingiya no moyo murabu unambwa to moyo murabu na woncho kolere siga beka bantamo tole to bomo bantu baitu aguruguru basi bo machoge Mugirango Nyalibali Bogitutu amo na bonchali nda nimba bekamo tonyara ko batoko konyana ulio datwara obosemyo buya na boko boleta. I'll be very approachable, very understanding elindo nyara ko batoko konyana mbuya mono tiganya saya baseseni nchabona abakerembu yamono na ndo mweshimiwa Simba Arati ndatako wakishiranga. I'll work with you and I'll ensure I've done my best. I believe that God will lead us, we'll work together, we'll support, I'll bring all the leadership together na bana baraibe constituency uno mweshimiwa MP I'll bring him on board to support mweshimiwa Arati aba MP bonse ababo basi umachoge
chache na burabu once we bring them on board aba mpe banya diba sinya ko no bomo ko gera karuta nyara ko rato kolega sia so bomo ego turanyara ko konya abantu baitu jemba kerembu yamono na sai tigaba seseni. Thank you so much. Korengana amuna kirori bari bekirana asomo yigoyo obangiro mukeigo abo gwakira mugabana Simba Arati yamono asingencho yo kunyura abantu abwikanga abantu abwikirana nigo baireri bagari abene kumwakira mugabana Simba Arati yamono asingencho yo kunyura abantu babugirango na anene muno kurwa ase gode abwikanga yo koba ikirugo kibo manager ase municipality Ogembo bana yaito Simba Arati yamono nande yamono dale gwatokora ire Mugirango nandi no tole maega ya opako gukua mbuyamana sogoteire omwana Paulo kwairire nyasa moseseni na ya goseseni egabana toba mona epako gukua ainaro na bwate mbuyamana sinyasae elieta ngoro kumeli mora moturi Paulo no mwana one mbuyamana Simba Arati to thank His Excellency Simba Arati aso elieta lia nenkoro Brian Ngondi nchenkoro woti atabaka ntate gwakira His Excellency Simba Arati ngambu ya mono aso ko omonto based on his competence and capability pinto biri abantu bakona kwana banganga Arati abairi baya bari oyo no muboli mbana kuikaransa nande bamanyaini lakini because of the interview atanga interview no mo excellence akaranga ekeroge kengo kero so muntu tanga interview na bagiranga na tuanje boikanga tuanje timo mweshwa onde na ro rairo His Excellency Simba Arati kiara ko boikanga biamono Your Excellency biamono nyasago seseni na di ombasa misoka igonkoru ase egwodi ya sameta mukwerero na inje na akire Excellency Musike Paul Simba Arati ngambu ya mono ase regional balancing tigaoro kyo burabu obu aparansi gusi yonsi abantu tongusiramo magenderache gusi itangani kabisa tiganko irani ngambu ya mono Excellency Honorable Simba Arati asega ashwa kolira soko omwana Paulo Makori libageriga gocha boikanga eja kabere Simba igoto kunae paka mwaje asogoja ko signinga waisane kinekero kyo bogabana na ende gokorera tigatotebe nga kolega sina bantu bao ekiara mbagwanchete na ende baro yega siaone ngia nobwato bwa matubia obututagite ekiagera barayi abangi mbana okolega sune bwa korire asa yamake nyasago seni na ende ogendera igo na ende ogenda gotokonya botambe bia mono ejitaruwe ni mwe mwamba Samarita bakondangiri nora murama Makori. Number 1, Simba Arati, thank you for this opportunity na into watu yenyewe wana itore na ki Simba Arati ni politically we are behind you ntoko support us tokonyara because tumeona auna ukinyumbani you are generous for all of people. Let God bless you and we are behind you to support you in each way. Kiroge watu ile ni ngumu kupata out of 45 people bakaleta interview but okatorigero karumuro nesene because of qualification ikobantu akire nambi amona nande tigatubwaterane erinde na ntugusi yete kore keke erabe igaba mintu tokore keke maga ya Simba Arati no tokore keke asante sana yes baby tebe ya mabulene na mange tegesongo Hinkuripotiria egitasini ya Kisi Hot TV kurwa ase wodi ya waikanga eye kutoka imie bunge ya South Mugirango riteria ninkuru kwenye Dennis Kun